Biyag di tao. Rudiang, kwarta man lakay. Inak gumatang itinaimas nga sidaan tayo. Anyat kahit mo nga sidaan ta, iso tiga tangak. Gumatang ka man nga ro diti, pang pinapaitan maring. Kun gumatang ka niti abasto tayo ti makalawas. Sikan ti makamo no anyat gatangem ama sida. Basta pinapaitan ti sidaan tayo ita. Sige nga Rod, sikati matong pal, Rudiang. Anti Saleng, mabalente umutang iti makan ito'y pakanam. Ay na, nasa papay apan nag-uutang ti kastoy nga oras, marek. No kaya mau, agsublikan to intun madamdama. Naimbag ano adan to pa'y mabuti nga sidaan, ante. Ada, saan kami amay ibusan iti lako may ama sida dito. Sige nga Rod, ante. Ada pa yung Rod papanak niya. Apag isunto no madamdama. Basta pinapaitan ti utang ka, ante. Dua nga order. Alala, agsublikan to intun madamdama, kaanakan. Uy, kakay. Kulayang man dato buok ko. Ala, katno kakulkulay lang day tabuok mo. Awan pa'y makalawa sa napalabas. Saan nga balin? Hangka nga madanagan no madadal ti buok ko, basul ko. Hangkamat nga pabasulan. Anya? Apay, anya man na nakulay ti kayat mo aya. Naumaak nga ro dito'y buok ko. Kulayamanan man iti birdi. Padasak mamat data nga kulor. Anya? Ay, saan na makain na to'y buok mo? Agsusukat ti kolornan. Kaasimat. Dry launa yun to'y buok mo. Saan nga balin basta masukatan ti kulor na. Nagmadimat nga men ti orange nga kulor. Kasla nga aglat-lati. Sigurado ka. Ay, numauram to'y buok mo, di nakpapabasulan ha. Un, danag mon aya. Sige na, kulaya mon. Ne, aduman ng tilakom nga daing ita Uncle Islaw. Ay, wain ka na kan. Simang patang iti order ko itayag sapa. Ay, kat. Adamanan nga rod ti mautang kon Pautangan nakman, Uncle. Ay, kita na. Mangpili ka nito utangam. Agyaman na, Uncle ko. 5 nga klase ti utangak niya. Mabalin. Sagdudua nga supot. Nya kita na. Makamuka ka na kan. Nanang, buludak man di talo nga dadakkel nga biga uyo. Nay, pangananwa may tinagado abiga o maray. Basta ada pang usarak. Sige na, buludak di biga uyon. Darasan nyo kat ni Aldawan. Nalala, mabait lang nga raw, anak ko. Data, naiplastar ko na ito'y biga o dagito'y daing nga inutang ko kanya Uncle ko. Kampay idi. Siyak tinang idaing kadagito'y. Saan nga madlaw ta sa wakdatan? Tanala ka nga mamat pati dayjay. Amin nga ibaga kat patian na. Dandanin sumangpad di asawak. Iso nga agawak nga ipapudot to inutang ko nga si Danme. Tapno kasla kalot-luto. Ngamnahan na nga mo nga in-take out ko man ng datoy. Ni, adamutan ni asawak. Ay, nagsapa ka ita, lakay. Wait, awan na kataktaga ka nagawin pa kay. Yan, nagpanglumot ng tilot-lutong ba kay? Wen lakay. Pinapaitan ti baka ko naman. Naimas datoy. Agsukat kan tamangantan. Mabit lang nga ron bakit tanay. Makapabisin mo talot-lutuan. Maring bakit? Awan mo't karga tayo ray. Kurak man no nakitsyanda ka. Ay, inidap kon jerep ta nagdakal ti mabayadan no nakaon nga kanayon. Agad, ayan lagi tayo pinaling kayo nga. Tagi jay daman ni, makitam dagi jay nakabigaw nga nakabitin ijaro bayan. Indaeng kon dagi jay pinalingkek nga masida. Ay, kasta aya.
Adi pasagadaing ti sidsidaan tan bakal. Katalaga nga kasta lakay. May mayate kasta tapno makatipid iti bil ti silaw. Pag ginanaan tapay mat aje refta. Nay, sabali man ta kolor ta buok mun maray. Hapay day ta, agsusuka mo ti kolor ti buok maun. Nagmadimat nga medya na udi nga yung kolor da ito buko. Antid na. Kasla nga aglat-lati. Ede, nakarkaro day ta grade nga yung kolor mau. Apaw, makasisirap. Madiaya, ante. Nagalas. Ay maya mo latay natural a kolor ti buok Nangisay, kasjay. Saan mo bagay day ta? Kwarta man, Ruding. Inak makitsindya. Sikay, adaman ni pagatang kaw. Anyat ipagatang mo ngay. Gumatang ka man iti martilyaw, ta napukaw mo iti martilyotan. Jak ammo no dalang bulod. Jak malagip. Dahito ti igatang mo. Tay nangin at igatang mo tapno natibker. Dahito ti pakitsindam. Ay, nayo naman dato'y pakitsindyak lakay. Ta ilakam kunti para next week. Alang aron. Atoy bakit? Anya, pabaliwan man ng ti kolor ti buok mau, maray. Wenta nagmadimat datoy. Hangko kanumat nga bagay. Pabaliwak lang iti duyaw. Ay na, pasensya kan. Ngamjak mabalin na kutsun ta buok mon. Naparigat una yan. Uray, pilitin nak, manjak. Siyempre, numadadaal ti buok mo, siyak ti mataksan. Madadadaal to pa yung tabuok mo. Hangkamat nga pabasulan no madadaal datoy. Promise, uray na yung nakta ibayad ko. Ay, manjak, maring, urayan niya ti bagbagam. No kayat mo, pang treatment lang ang ti kabil ko di tabuok mo. Tapno, lumamuyot, kan sumilang. Ay, sige man nga ron tani. Nagsugpat ti buko. Palamuyo taman nga ron. Kalpasan nakat kukuanak niya kan agfoots paak. Antid na, umutang man iti si Danmi. Na, basta umay ka, umutang ka. Pasigmut nga utang ti alalaam dito'y pakanakmutan, maray. Ay na, di balita nakabakbak ng kamango, ante. Share your blessing nga ron nga kunada. Ay, Para buram dagiti kaskada kami nga awanan. Nang ron nakada kami nga kakabagyam. apay, saan nga irimrimate, nilakay mo ti sweldo na ken kaya. Mang tadmat ang ambasit is sweldo na. Sige na ante, pautangan nakmanan. Saan nga balita nakalista mat dagiti ututangak? Bayadak tumat lang. Alang araw, mangpili kan iti alaam. Anyat alaam aya. Dua nga kwa. Dua nga order dita adobo kan. Dua nga order ita bukal ti munggo. Mas matalinutom amasidan maring. Wanatap no map nakalakay. Sige mangan tani kapudpudutan na. Naimimas nga minti mga no napudot kat. Sala, mangantang arudan pa kayo. Ano, nag-imasan tayo bukol ti balatong. Tagod, tayo impagatang ko ang martilyo nga. At amot lang, nakagatang ka. Ay kwa. Awan mat. Naibustila ko da nga martilyo. Lansa lang to'y naalak. Anya, nagadualan sa diti balay. Jay martilyo ti kasapulak. Yag mo nga rin ti igatang mo kuma, ta syakton ti gumatang iton bigat. Ay awanan Inggatang ko nga ro diti lansa. Anya? Nay, apay nga ada ka maring. Di mo ko na, pasukataman ng ti kolor ti buhok mo. Haan. Ada ko malang ti damagak. Anya day tama rin. Kwa. Ay, ada mo nga agsimsim pa iti kiday. Kaya't ko mga papos ko lang dato ita nag-ingpis. Ay, kanado
Ado, dagiti gagayim ko nga agar-arami diti kasta. Kanjay agi sa extension iti kurimat-mat. Adamom? Kabalan na nga rami din dagita. Ta, kastang haruti trabaho di gayim ko. Ay, sige man nga, Rod kakay. Ay, nangay nga banda na jay. Dita banda, ti pagnaam, dita. Sa kanto, agpakanawan. Kalpasan na, agpakanigid ka, No, ada makitam, agasulinaan, agpangato ka. Sa kanto manen, agpakanawan. Kalpasan na. Kuyugan na klangan. Mati kawak. Ay, Ang ka nga madanagan tatangdanan ka nga mang kuyog kanyak. alaman langan. Mabiit lang nga rod. Taala ti cellphone ko. Hello, ante. Na. na. Mayat sa tial daw mo nga imay dito'y pakanak amareng. Alala, umay kan saki di agbaya din. Ni ante mat. Awan pa'y pagbayad ko. Umay kukit din na yun nandiyan o tangko, ante. Anya? Ni, kalot-loton sa jadubo nga si Dayo, Pautangan nakman oray may isang order lang, ante. Ay, agbayad ka pa'y kumaamareng. Naurnungan ti utang mo dito'y pakana. Agbayadak to, ano agsweldo nila kaya ko. Sigurado ka Last day to yun nga utangam kanyak. No di ka pa'y lagbayad, When ante, danagmon. Basta na yung nakti utang ko niya. May sa order nga adobo, kan may sa order nga munggo, kan may sa order nga bulalo. Sige, mangantan lakay tani kapudpudutan ti taraon. Linoto kami dagita. Nagadumot ta putahe ti sidantan pa kayo. When atap no mabsog ka, agpanak ka nga mangan niya. Alang aron. Makadlawak makay. Kasla umad-adumot ang tilot-lutom aputahe. When atap no mabsog ka nga rod. Ora kasta lang awagas mate panagsubalit ko iti kay naanos mo kanya. Angam nay, nagpakulot kamot manan pa kahit. Unat lay di kalman ti buok mo. Saan na makaid-id na ta buok mo? Saan nga bali tabagbagay ko. Akan apay takiday mo, kasla pimuskaw. Kan oret ako rimat-mat mo, kasla imatidog. Wen, pina-extensyon nga rod. Masapul nga agpapinta saktap no, hanak nga isukat. Kan uradan asawa kat hangko nga kaya tagbalin nga lusyang. Ay nabakit, oray anya pa'y tagbalin nga itsuram. Ay ayatan kalata, saan nga agbaliw ti panagayat ko ken ka nga asawa. Basta. Baybay anak iti kayat kong aramidan. Tapakaragsakak daytoy. Hello, auntie! Anya ngay, agbayad kan mareng. Saan pa, auntie? Hampay mat nga nagsweldo nila kay ko. Umay ko kumanayo nandiya utang ko. Ay na. Pasensya kan mareng, Ngamdi kan pautangan. Tanay, nagatidugan ti listaan ti utang mo. Ay, apay nga main adi ka agluto iti sidaan yaw. Agluto ka, tapno makatipid ka. Awan pa'y ngamin kwartak nga pagpalengkek, ante. Ay, pasensya kan. Sana pa nagimot nga masapol, ngagbayad ka pa. Tanay, malugi akmutan kanakan. Sapay lako matamawatan nak. Hello, Auntie Juliana. Nay, maray, umay ka mangan. Itaman pa'y ngay may ka dito'y pakanak. Wan, Auntie, taumayak man umutang iti sidaan ito'y pakanam. Ay kawo na. Anya to tagam, apag-isaw. Ado pa iti masida. Wan nga rod, ado tinaka-display nga naluto. Wine. Talo ko mga putahe ti utang nga kante. Sagay sa nga order. Ay, malala. Mabit lang nga raw ta mga laki iti pangitik outam kanakan. Wine, mabit lang. Thank you, Auntie. Ay,
Apay, te ko na dayjay nga Auntie Edna. Iso na lang ti mabalin nga pag-utangak. Nag-aduda nga mabalin nga pag-utangan. Adu ti antek nga ada pa ka na. Iso nga makautangak ladta. Tatang, hang kayo nga rumuartad ta? Saan? Apay ayaman ay. Ibatik man pa dato'y bayad ko iti online shopping. Itulog da ngamin no madamdama ito'y balayo. Ha? Dahito ngamin number ti balayo ti nang i-address ak iti parcel ko. Apay dito ngay. Mabanog ka pala nga umay dito balay. Basta! Diya kaya't nga makita diya manugang yo. Hana ngamin amo nga ada parcel ko. Ay, anyat si tayo. Nakaparti akit pato itay. Ado pa'y madinabati ta dakkel niya pinartay. Inyado ba? Ay, mangtad kayo man ta pangrabyan me kanila kay ko no madamdama. Ay, kalataba nga alan, anak kaw. Nangalam dito yung karnit pato, bakit? Ay, kat ginatang ko ije palengke, Half kilo lang dito ginatang ko. Ta baka hanta nga maibus. Umayat, di pa nakaluto na. Kastoy, di pa nag-adobo ni tatangkal. Ay, uwan na. Uwan nga, Rod. Nadla ako matgata. Ala, mangantalata. Ay, wan, no, nagswildo kan kat itin mo man kanyak nga dagos di swildom. Kaya nakag-market no bigat. Sige, bakit? Inton agsapan nga itid ko. Ragado, ba't tisimang pa na parcel mo, anak kaw? Katlay, kurang dyan, bati mabayad. Binayadak pala na kitid luma. Ay, hang kayo nga madanagan tabayadak ti kurang ko. Mano aya di kurang ko? Nasuro ka 3,000 di kwarta kimbayan kaw. Nagado, mga milyo in order mo. Ano nagijaya? Ay, basta. Usar ti babae dagijay. Dato ti kurang ko nga imbayad yo. Ayan dagijay parcel ko nga ta. Ito yung tipang lukatak kadagijay tatang. Hello, ante. Umayak man manan umutang. Ay, saus. Naibus mo itong tilakaw ka na kan. Kas makita mo, awanan ti naka-display asidaan. Hindi pa ilaaldawan na boss. Ay, ka man padasan kandi antim ngayon na. Mga no, adupay ti ila ko na asidaan. Swapang dayjay nga kabsat yo, ante. Hanak nga pautangan dayjay. Anya? Ay, apay ngay. Jakman amo, ante. Imot nga min dayjay nga ante Edna. Ne, akin cellphone ija agrireng, ante. Ay, tay cellphone ko. Ang mga nutay ururayot nga awag daytan. Mabit laang mareng, What? Ay, sige lang, ante. Ay, kas ano nga tadato yan ngay? Sapay awanan nga pulos kwarta. Imbayad ko iti parcel. Kan pinagpakukok. Ne. At damat nakasupot nga masida ijay lamisaan. Agduduman sa pa nga masida dayjay. Ay, awan ni ante itoy. Iso nga libasak nga alaan man dagita. Sobra siguro dagita iti lakoda. Ay, agpasimple ak. Tapno handa nga madlaw. Sige, mangantan lakay. Agdudumamanan nga si daan dagiti linotok. Ngala, umuna ka na mangan bakit, tanay, nabsugak pa. Nagpamerienda kami, ti may sa katrabahon may, kat nagadumat yung pasango na. Ay, sapay mabisi na kun. Umunak nga rodan nga manganan niya. Uy, nalamangan kan. Inton bigatak to siguro na mangan. Nabsuga ka talaga. Rudieng, agriheng ka man. Rudieng. Apay ba kayo? Nagsakit uno na ititian ko. Maulaw ako na kapsutak. Anya, apa yan? Amang ano, danay kontra akin nan mo. Itaray na kay ospital. Diyak kaya nga talaga. Ang kapsutak nga pirmi. Sige. Mabit lang nga rin bakit? Maring, ada ka nung nakan mo adandani nakatayam. Ada ka nung paunag mo anapanglas. Anya? Anya ngay nga tadagi dyan nga kinan ko.
Anya nga tinagsakitan titian ko. Kunam magtakalot-luto dagi dyan dasar mo itirabi eh. Mga anuhan nga dagi jay. Ada pa siguro sa balingan akan ko. Naimbag nga oras mo, Rudeng. Umay kami man, Rudeng. Ha? Ay, hello, Rudeng. Adani, bakit mo? Awan. Aday di baleda katuganga. Apay ka day? Ay, sikan, ti pangibagaan me, iti gagara me. Tadi na kami mo lapatpat, jay asawa, mbaraw. Ha? Ala, sumrak kayo pa nga ron. Roding, adan samat ka no naggapoy ito'y balay nga duwa nga babakat kan may nga. Owen! Kau may dagsing-singir iti nagado nga utang mo! Ha? Ulbud ka maring. Inut utang mo gayam nagiti sinsindata. Pinagmamaat mo lagayam ti sweldo. Ay, sorry Roding. Di bali ta agbalbaliwakon. Hankon nga ulit ang dagijay. Talaga saanan. Tamani po nita, jakon ited ti sweldo ken ka. Saan nga rudan ngayon paigam ti asawak ti sweldo na kanyak? Kat kapilitan ngayon sardan kumatan ti agpaparlor, kanagorder iti online iti komkomporme. Nagbayinak iti asawak, iso ngayon kagumak ti nagsapol iti nagtrabahwak. Aging gaan nagipatakder kami iti pakanan, iti sango ti balaymi. Alakastan, tuy gaya mo no kabsat mo, mari. Di tanti nagpatinggaan, ti kapadasan, ti may sagayam, di ti drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kan para iti drama, ti gayam Eugenia Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Biyang di tao. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kadagiti agyam-yaman, iti baro nga uploads, salamat mat kada kayo. Iti kanayon, apanangururay yo, kadagiti drama tayo. Katita, intay nga ro dandanggan ti full episode, ti drama anapauluan. Ti nabulset nga ayak. Denver, honey. Agtaod amis mo kadata ti agbalin nga anak na. Anya? Kasano ko maama pasamak da ita? Kat amumat asa anak ang makaputo. Tabaw gakit nga rod, Ivy. Walang insulto mo't kanyak da itang araramida, Ivy. Denver, sorry. Pakawanan na no nakaisawa nga itinakasairan ti Riknam. I'm sorry, honey. Ivy, Awan ng tensyon ko amang pasakit kan ka, honey. Sorry. mala. Lipato mo day dyan. Maturog tan. I'm sorry, honey. Please, saan na ko maaguraan? Yak kaya't nga dati saan ta pagkinaawatan. I love you, honey. Sige. Awan day dyan. Ala, maturog tan. Ni Tata ito. Hello, Tata? Hello! Biyang Kumusta, Ivy? di Sukunin ka tao. mo damdama, ha? Anya? Ay, saan ang mabalin, Tata? Kan mabalin ka di? Di yun ulitan ti mangawag kanyak. Sige. Mabitlain, Ivy! At na napatay ng ibagakan ka. Ha? Masya na kamin kan ka. Jaklain pag-arupa na tagsen, ti pagdaldalanan ito. Ha? O manugot ka kaminan iti imbagak. Tulong kon kada kayo nga kasawa ti plano. Madan kayo iti anak. No manugot ka iti imbagakin ka. Saan? Ladingitak, Tata Edo. Ngam saan arumbang ti pampanunutam nga aramidan. Ha? Apay, di mo kaya nga agragsak kayo ng sawam?
Ulitag na ibaga. Anak, ti kapatgan ka na gitag asawa. Oray at tan edad ko, maipaayan ka lang ta iti anak ay bi. Ladingitan, ngamjak kayat ti agbasol iti asawak, tata. Sorry. Oh. Sige. Di ka mabalin na pilitan no talaga, di mo kaya. Ngam dawatik, di mo kumangarod putdan. Di komunikasyon ta, Ivy. Ha? Please, Ivy. Sige, bye. Diyos ko, jak kayat ti agbasol iti asawak. I-delete kon ti numero da iti nga edo dito yung cellphone ko. Aday ka. Jak to sung bata na no umawag manan. No apay ngamin nga intad ko ti numero ti cellphone ko. Ha? Ala, nabartot ka man na asimangpat, Uncle. Ay, gawan na ka. Mga anak, Edna. Wan, Uncle. Ala, pagkawan na. Ngam, inyida na mata na ti sofa. Igawak pa'y nga ta. Ay na. Lasakit yung ulo ka nagring. Edna! Edna! Ape, Uncle. Nakaluto kan? Wan, Uncle. Nanganak pa yan, Igawan kayo, kadi. Awan. Mabisinak. Mag-irwar ka man iti thermometer F. Ikam iti atong ice. Nalamis ti kahit kung inuman. Wan, Uncle. Mabidlaan. Uncle, kaano ti subliyo ijambron? Saan akong nagsubli dya, bro, Edna? Ha? Kasta ka di? Ay, wan gayam. Agawid ako inton bigat. Inakagapla iti trabaho iti lugar mi, Uncle. Saan pa lang ita, Edna? Ha? Agtalinod ka pa lang dito balay. Taday paraming kugan ka. Di kagdanag. Tatangdanan ka man. Uncle? Inawag akong tinam. Imbagang agtalinod ka pa lang dito'y balay. Edna, pagdalos ka na imbag dito'y balay, ha? Dalosam ti may sapay bakante asilen. Sukatam ti kortina, bedsheet, supot dagiti pungaran ken dumapay. Ha? Apay, Uncle? Ada ka di sumangputa sa nga ilim? Saan la sa nga ilid na? Anyat kahit yung asawan? Awan ang tatupay sa ludsord. Basta itong pala maming ngay bakin ka. Tadtan to isang put ko diti balay. Sige, tagrubat ako. Papanam ka di man nan, Uncle. Di ka nagdamag kunak meda. Di laing imbagak taramidam. Ala, mapan ako. Awan daga sa kaagatangan. Iso nga agdiretso akon nga agawin. Ivy! Ni Tata Edo. Anya aramidan day ta at tao dito ruwar ti opisina mi. Ivy! Oh. Inururay ko ti irurar mo dito opisina yo. Tada napatag nga ibakin ka. Tata, amuyo ka di ang mabalin kayo nga idarom iti kastangar aramidan nyo. Imbagak mat asar dangandak asurot-surotan. Ngam anya aramidan nyo. Amuyo nga adang asawak. Ngam agaram kayo pailaang kanya. Di ka matanagan. Ta maaklon ko ti gasat ko. Diya kipilit ti bagakin ka. Ta amok nga etem ti asawam. Kahit kala at tulungan, da kayo ita asawam, Ivy. At da kayong ko, doktor, iso ti sungbat ti parikot yung agasawa. Nalay ka, doktor, da jay. Kuyugin ta asawam, tamapan kayo, iti klinik ti gayim ko, doktor. Kat ba siya kamadan kayo iti anak, no iso ti pagpakonsultahan nyo. Anya? No kayat mo, kuyugin ka iti klinik na. Amok tirik na ti awan anak na, tadagayim ko akasta. Itimot lagayim ko, doktor, tinangiya si dagakin ko na. Iso nga ita, adan anak da.
Ngam numayat ka, kuyugan kaitan. Tapno mayam amukan. Tasikanton ti makamo amang ikuyog iti asawam ama panijay. Amagan, no di kanton makuyog. Tag subliak metten ija abroad iti mabit. Amuam pa'y nga muna no anya ti advice si Dr. Kenka. Samon to ikuyog ti asawam inton sumarono. Sige, sumurotakan ka, Tata Edo. Tata Edo, nakadayo tayo na. Sa dino ka di at talaga ti papananta. Dandanita, Ivy. Kunam ang mapantay ti klinika ti gayem mo a doktor. Ngaman niya lugar to'y ayantan. Dandanita, Ruden. Aguloy makalang, Ivy. Awan ka di pa'y ni Ivy, anak. Awan pa'y nanang. Diyak makontak ti cellphone na. Anya, ala, apa yan? Itaman pa'y anarabyan ni Ivy, anak ko. Napanan na aya. Diyak man na mo, nanang. Rumarak nanang. Nay, papanaham. Sa pulak di asawak. Mapanak edi opisina da. Tama nga no nag-overtime. Kat nalubat ti cellphone na. Nay, Ha? adda text mo, anak ka. Ha? Nanang, ni Ivy. Oh, anyat ko na na. Sweetheart, sorry. Ngam sa anak ama kaawid ita arabi eh. Ha? Ita man pa yung inawagan na kiti sweetheart. Kat hani mat tinawag mi kin Ivy. Oh. Simurotag iti gayem ko. Nagawid kami dito lugar da. Di ka madanagan. Tagawid akmatlain ton bigat. Bye. Good night. I love you, sweetheart. Anyat ko na na. Ayan na kano ita. Nanang, adda ka no iti lugar ti may sa kadagiti gagayem na. Ay, agyaman ak. Kunaklanuan yan, dinapasama kiti asawam. Asino kano agayam na. Oh, nanang, mabit lang ha, tariplayak. Damagag man. Di ka matanakan. Kateks ko da sawam. Awanan kay tibaing Tata Edo. Inalilaw na ka. Ulbud ka. Wan, among ulbudak. Ako nagdayta. Ngam gapo matlakin ka dayta. Gapo, iti nagpay duma apa nagayak ko ken ka. Pagmawiwak, gapo ken ka, Ivy. Si kalat sa tilinhaon ti puso ken panunot ko, Ivy. Saan? Di nakigal. Ivy. Naatap ko lang ta. Ngam, patsek, amayat na tumatla. Saan? Ti asawak ti patag ko. Saan mo nga asawa tayo dyan? Tagdakan itinanak. Ivy, I love you. I love you too. Kunambal ta. Saan? Uray anyat mapaspasamak. Di kan tupulos maayat tata. Pangaasim, itad mo kanyak ti cellphone ko. Umay ka marangkid kayo mo. Ipatan nila! Ha! Ingkan dyan na! Sana rumbang tararamidon niyo, Uncle. Palubusan niyo kuman na pumanaw ni Manang Ivy. Anya? Ha! Pumanaw ka dito, Edna! Oo, Uncle! Ha! Ading, tulungan na. Kasya na kuma. Manang Ivy, pasensyakan. Ngumawan sa bali amay tulong ko kan ka. No ditimang pastrek kan ka dito'y silid ko. Day talaang. Tulungan na ka makapanaw dito ay ading. Pasensyakan manang. Namda ka sa akin ni uncle ko no aramidak ti kasta. Sa bali namin ni uncle ko no makaungat. Anya, Nakabutbutang. Iso ano mabalin. Diyak kayat akontraan ti kayat ng aramidan. kaya't ko ang makasarita ti asawa. Ti cellphone ko.
Alam ko makin ni uncle mo. Indulin na ti cellphone mo, manang. Ala, mangan kan, tapno di ka kumutong. Kan di ka sakit. Pasensya ka na, ngam di ka mapatgan iti kastakid daw mo. Basta tulungan na nga Roda. Tapna saan nga agbaligin ni uncle mo amang gundahoy kanya. Wan, manang. Agdali na agkalaan iti silig mo. Nag-reply at agos ta sa awak. Okay, Ahmad, sweetheart. Si Kangay. Kumusta ka? O naman ang text na. Wan gaya, sweetheart, nag-text sa kinibus ko yung opisina mi. Saan ako nag-report ijay. Abanog ako nagtrabaho ijay ani. Kahit konti ginana. Nasara ka konti sapsapulag a klase ti panagbiag. O dyan nagituyan nga ibagpagadya sa kwak. Adda man ang text na. Adda kayat ko nga ibagakan ka. Ngam sa anak pa'y anak kasagana. Agteksak tumaran no bigat. Pasensya ka ha. Sa anak pa'y lang nga agawid dita. Awag ka takos ta sawak. Kasaritak man. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Siyak manin makontak ti cellphone na. Inedep na nga tadagos. Wano? Awan nga ta ti signal na. Apay nga taan na. Nanang, kaili kong tasawak. Di namat malagipan tagawid. Anak ko. Nanang, ado dagiti tetex na kanyak. Adyak mauawatan. Adyak paigat mapagsusurutan dagiti mapampanunod ko. Awagam ata kasaritam. Inedep ko pa ti cellphone ko. Mabuti nga kiti sumarunong ay text na. Mabuti nga kamang basa. Ang mga ano pakasakitak ti sumarunong ay text na kanya. Anak ko. Nanang, jak ka ba ilan ti may sinay tasawak? Jak ka mo taramidag. Jak ka mo. Numapasamak ti kasta. Apaya kasta ti ibagbagaman ako. Nadlaw ko ko dagiti na ode at text na kanya. Timam na yan dagiti text na kanya. Sana kasi ti sigod. Anya. Nanang, apay akilat akas lalim mamiis ni aibigan niya. Anya tinagkurangak kinkwa na. Ana, urayom latan ti panagawid na anak ko. Kandi ka kumagpanunot iti negatibo. Tadyak pa tiyan ang maaramid ni Ivy Tikas iti pampanunutam, anak ko. Aday ta, nayon kon ti cellphone ko. Agsasarunod dagiti text agsangpot kat. Text amin ni Ivy dagitoy. Umula iti amin, agyaman na kiti panagayat nga impaay mo kanyak, Denver. Maikadwa, pakawanan na ngam di kan ay ayatay gaputa addan sa bali nga ay ayatay. Ken maikatlo, agsinatan. Diyos ko. Kunak tubay kat. Gusto tinatap ko. Apay nga kastoy matindi bagpagatasawa kiti text na. Bueno, gagayam, di liwayan na danggan tituloy, wano pagibusan da ito nga episode, dito'y drama tayo. Biyag
Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag. Di tao. Ag sasaron na giti text na agsangpat. Kat text amin ni Ivy dagitoy. Umuna iti amin, agyaman iti panagayat nga impaay mo kanyak, Denver. Maikadwa, pakawanan na, ngamdi kan ay ayatan, gaputa adtan sa bali nga ay ayatek, kan maikatlo, agsinatan. Diyos ko! Wala ko pa'y kahit usto ti atap ko. Apay nga kasto matanti bagbaga ti asawa kiti text na. Apay! Kasla jakpat yan day nga ibagbagam anak ko. Purno nanak. Oh, ato iti cellphone ko. Basahan nyo lagi ti text na kanya. Nan. Nay. Apay akastamot nagiti ibagbaga na iti text na Denver. Apay, nagapa kayo aya. Wano napasakit ang bat. Iso akasta. Awan na mo ka nagapahan, minarang. Nga mamukti rason, no apay din akong kayat. Baugak na na. Awan serbik nga asawa. Tadyak may pahay tikal kalikaguman ti asawa kanyak. Anak ko. Sa bagay, maawatak direk naman ako. Ngumas daaw aklaang. Kasla di na maiturad ti mangpanaw kan ka. Nakaragragsak kayong agdandan na. Nga uray awan anak yaw. Ngam kala at latan akas siya iti naramid na. Jakla impagarop. Maiturad na matgayam ti mangikulas sa ilatan kan ka, anak ko. Agngangakan, ta subuan ka, my beloved asawa, Ivy. Ano na, asawa? Agngangakan. Kabalak ti mangan nga uray di naksuban. Sa anak nga ubing abasit tapno suban. Ala ka din. Awal nga ron anak ta asubwak. Di sikan ni subwak may asawak. Saanan ang masapul kunakmat? Ayat kayat mo nga ramitak. Tapno maayat na kalaang Ivy. Ti asawak day ayatak. Nga urid din na kamay payan ni talak. Lagi-lagi pa mo. Baog da asawam. Awan serbi na nga asawa. Tati na kamat may payan, iti anak. Patgaklat ta ti asawak, tata. Os, nata. Apay, di ka mailiw ito, Bill. Nahagsak na danak na. Ivy, naglaki pang deta. Yan may isa, di na kan pagan anol jay baog nga asawam. Pinati na nagitin titiksugin ko na. Namati asika tinag-text ken ko na. Anya timbagbagam iti asawak, tata. Imbaga ka di mo ay ayatan. Ngagsina kayo. Kahit mo, tayo basak na iti response na iti text ko, ha? Oh, dato. Denggam, Ivy. Saan ka alapdan iti kayat mo nga aramidan? Palubusan ka. Basta pakaragsakam, Ivy. Dayta, ti text ti asawam. Yag mo ta cellphone ko! Di mo maala na ito. Di kagdarag. Ukam lang tada ito ang cellphone. Ivy, igamak lang.
Anawan nagdito yan. Tainak mangan ijay kusina. Okay. Sige. Magamunga nga rod, sweetheart. Kiss man nga rod. Or itita ko laplaheng. Mabarin? Aday tatidakulap ko. Wow. Thank you, Ivy. Nay ko. No saan ka lang ay-ayat natin? Umangan na niya pa'y tinaramig ko ken ka. Ivy! Ni Ivy tinagtiks kanya. Kumusta kan? Sapay kumatauray kastoy tinagtungpalan. Ti relasyon ta. Ket agayem talata. Anyan ti kastoy mabasbasak. Naglakati pa ng isinanan kanyak. Tinalam mo. Kasano kasakit tinaramit na kanya. Nadaman ng text na. Amangan no iti mabiit agsikugahon. Friend, at danton anak ko. Sabay kumata sa anak akagura Denver. Aklonen ta kuma tinagtung palanta. Pakawanen nak. Sumapul kamutten iti sabaling asawaem akas iti naramid ko. Denver. Bagsakit tinaramid mo, Ivy. Luamom na kumanok kasanok kasaan. Timpalak amo kanyak. Luamom na kumanok, Ivy. Pawaram na, Ivy, iti silid mo na. Ibaon mo, kamapan iti silid nga integ ko ang pagtugan na. Nakainom kayo, Uncle. Niya, Ivy, pawaram iti silid mo, kunak. Di na kaya tirumor iti silid ko, Uncle. Dito, ma! Diyak kayat, Uncle. Anya, sukirin na kadimanan, Edna. Adda saritaan tayo. Ang mga nunalipatan nyo, daytan. Bantayak ni Manang Ivy. Diyak palubusan ang makapanaw dito'y balay. Basta di yung sagidan na pulos. Ha? Lading itok, Uncle. Nga mapilitan ak nga gipulong kadagiti pan nakabagiti lintag. No pagkaramidan nyo iti dakas ni Manang Ivy. Anya? Ha? Nalastog ka nagsasawid na. Aya't paglaslastog mo. Masyanak lang amin ka ni Manang Ivy, Uncle. Pada ka babae. Laglagi pa nyo kumamat. Babae ka kaanakan nyo. Damagak man kada kayo, Uncle. Nukas pangarigan ta siyak ti pagaramidan da iti dakas. Anya matirik nayo. Ti panang ipupupuk yu kan kuana. Maragsakan kayo kadi. Ha? Isong agpanunot kayo kuma, Uncle. Pakaibaludan nyo ti kasto yung aramidan nyo. No di yu pa'y lapalubusan nga agawid ni Manang Ivy. Oh. Kan may sa, ure agan ano kayo. Saan na kayo akayat ni Manang Ivy? Adan asawa na. Nga mapay nga isupay laang tayatan nyo. Patya ka mayat nagtubat lang na, Ivy. Nay, inkargamot amin na nakawas ni Ivy kadagita nagdadakkel abag anak ko. Da kaya na makita dagita kawas na na. Isoterumbang kadagita kat maidulin. Ha? Tanong malagip ng tunga umay alahan dagita. Dahil talamang bit-bit teramidan na. Anak ka, oh. Idulin tayo amin na nakagawahan na dito balay. Tiyakon kaya ta makita. Tamay palagip lang ti kinagulib ng asawa. Denver, kaguram ka din ni Ivy. Oras naman siguro ng asawa na na. Lukas dyan tinaramid na asawa na. Natural ang makarit na itigura.
Noong ay nakulaapan laang ti panunot na anak. Kat makaabiris to maglaang kat agsublikan ka. Tsaka mo, nana. Adda nga minatap ko. Amangan no anak laang ti kasapulan na itilalaki anang isukatan na kan ka. Nang, jackpot dyan na ita. Iso ano niya ti pakaragsakan. Makam nga rin ti biyag na. Amok, akabayatan ti panaglabas ti panawan. Maklon kong tungot lang, ti kastoy nagpanakak. Edna! Rumbar ka. Ni, itaman pa aparwarandak, Uncle. Apay? Basta rumbar ka. Dapagatan ko ganyan ka. Ha? Sila ti mapan makikendra. Tarsa kong tagluto. Kuha, Uncle. Alan aggunay kan. At utilistahan lagi ti pagatan ko ganyan ka. At yung mati kwarta. Sige, Uncle. Edna, jaklaim pagaro. Agar aramat met gayam iti maiparit nga agas ni angkal mo. Uwan nga, Rod. Mamin ano nga anawagak, ngam di nakdengdengkan. Agungat no ati paak. Anya, Edna, pangasim. Tulungan na ka makapanaw dito. Amangan no agbaligin ni angkal mo amang gundaway kanya. Sige. Bayam. Tainton parbangon. Duhatan apumanaw dito'y manang. Agpaiso. Wan manang. Pumanawak mo tan. Ta sigurado asyak ti parigatan na. No paglibasan kan. Kat agtali na adak paila dito'y. Iso amakam mo ditan. Agyaman na Edna. Agsubalit akto iti kinaimbag mo kanya kading ko. Ala, saan paila day ti panunutan manang? Kandi ka pa'y lagyam-yaman, tadita pa'y naipatungpal ti plano ta. Iso nga urayan ta makaturog ni Angkal. Satan to aglibas sa pumanaw. Mabait lang manang ha. Hindi pagtisilaw dito'y salas. Tapno saan na ta makita ni Angkal. Nakalukat nga mintiri daw iti silid na. Patsak adi na ta madlaw. Tatilangan silid na tinakalukat ti silaw na. Sige Edna. Nga mabait lang ha. Siripag no talaga nakaturog ni Angkal. Sige. Apekas dyan lang ni Angkal na nakaturog. Manang Ivy, mabait lang ha. Asit kak na Angkal ko. Ha? Nakasalungay ngay na Angkal. Manang Ivy! Apay Edna! Ni Angkal, saan samatan nga kang angas? Anya! Natay samatan, manang! Angkal, anyan. Di mo pa nagbabaw yan dagiti nagbasulam ngam natay kamatan. Edna, uray nagbasol ti ulitad mo kanya. Makipaglading itak nga ta iti ipupusay na. Agyaman ak manang. Jaknab naman nakastiti mapasamak ang kuwana. Adatag ko na bangungot ti gapuan ng ti papatay na. Edna, Kan adamit mang ibang baga sakit ka no iti puso. Ada ngamin sakit na iti puso manang. Amo ka nagbasol ti ulitag ko. Saan ko kanunungan ti naramid na. Iso na lang tamaladingitan na gaputan na tayo adi man lang nakapagkidaw iti pamakawan ka iti tatawa nagbasulan na. Edna, agyaman akmanan kan ka. Lusaan agapukan ka, ading ko. Nalapit. Nagbaligi ni Tata Edo anang gunod kanya. Awanan yaman naman ng kasi tinakunak. Diyak kanunungan ti mading aramid ni uncle ko. Isugay naramid kumat nga ro ti rumbang para kan ka. Iti kasta,
mailisi kay ti pagkad. Ang yaman ang unay. Edna, lading itak. Ngamjak mabalintang payag ito'y. Pumanaw akon. Uwan manang, aganad ka kuma. Ha? Kumusta ka, Denver asawa? Anya ti masabol mo? Imay ka kadi. Tapno iparupang manen, ti panang pasakit mo kanyak. Di ka mapuna kita aramitam. Denver, agsarita ta kuma. Ado ti kayat kong ilawlawagan ka. Awalin tinas ka na pagsaritaan tayo. Pinutod mon ti relasyon tasan kadi. Si ka mismo. Awan yung magpagakakas ta, Denver. Ha? Nabiktima aklaan. Ngam kati, dahil ti maipasigurado kan ka. No asino ang apimanaw iti danam. Siyaklat ta dayta. Ket awan nagbaliwak. Pastragan na kuma. Sige. Pastikan ka. Tapno alayo mong dagiti kawas mo. Saan ko kasapulan tikasken kang asawa? Balang kantis! Siyak ti mangipanag nakiti kinapudno manong Denver. Agpay sa timbaga ni Manang Ivy. Ha? Amo kakaguram ti ulitig ko ngam natayan manong. Ha? Wan Denver. Ni Edna ti makapanagnak iti amin. Ket dakal ti utang ko anay baga na kam kini Edna. Tano di gapukan ko na anang salsalaknip kanya. Nalabit. Nagbaligi ni Tat na Edo anang gundaway kanya. Ivy. Ivy. Tamo. Aglang-langoy ka ni tirag sakit isidong ti sabala lalaki. Nagbidot ka, Denver. Si lang ti lalaki nga yan tiragsak ko. I love you. Ivy. Sorry. Sige, panawan kayong pay manong. Manang, inaklag pa angin ijirwar. Sige, Edna. Ivy. Bagyang malag. Talang subli nga madlangin. Ang kasano napasamak ti kastyayan ka. Dungag ka. Ta isalaysay ko ti si Bubukal ang napasamak. Diyos ko. Ang yamanak din is palmot asawak. Ivy. Mailiw ako na ingan ka. Ay, ayatan ka unay, Ivy. Ay-ayatan ka man, Denver. Naayat ni Apo Diyos. Kadinak binaybayan. Inaldaw ka na rin na biing amin ti panagkararag ko iti. Iso adinak binaybayan. Kat sapay la kumata saanan ang maulit tinapasama kanya. Talaga saanan, Ivy. Gaputabantahin ka na naimbak. Oh, nakaragragsaka ka. Nasukatan itaglaplap sana naragsak ti saam alinak amta. Iti sumagmamano panawan. One Denver. Anyaman, apanubo kadumteng iti biyag tayo. Di tayo umibot iti Diyos ang namarswa ta isulaeng ti kabilgan nga intay pagkaptan. Bueno, gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao.
Manipod manan iti part 1, aging ga iti part 3, ti may patangatang apakasaritaan ita. Ngam part 1 pailaeng, ti may patangatang ita agundaway. Ngam sakbay na welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Hello matan kini Ma'am Eusebio Vilma, ni Grace Elizabeth, kan ni Ma'am Jasmine Rivera. Hindi nga ro dandagan, ti part 1, ti pakasaritaan, paulwan. Anya, ti nagkuranga. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Diyos saya, honey. Adaglakla ko iti barbecue iti masungan. Makapangpanganak iti barbecue. Iso adumagas tabi iti na. Kwa. Awan ka din sa balay paggatangan iti barbecue, Claire? Makapangpanganak una yan. Ang mga naawan malapsantan ngaglak na ko iti barbecue. Okay. Sigat maka mo. Yadayong mo ti pangiparadaan iti lugan. Di mo ibatog iti ayan ti aglaklako. Okay, honey. Areglado. Oh, aduin ti order ya barbecue, sir. Oh, at titi pariayo, sir. Nanang, barbecue man worth 200 pesos. Pasig alasaga. Wan, madam. Mabitlaan. Alay, anak. Mangituno ka iti lasag nga agbalor iti 2 pisos. Order ni madam. Wan nanang, mabitlaan. Subliak, damdama. Asino day jay nanang? Amamuyo ka di? Saan, anak ko? Madlaw abak nang day jay babaian niya. Un, nagpintas ti kutse na. Ang napimpintas kamat lang nga adayo, anak ko. Sa balitin nang iturungan nyo iti saritaan, nanang. Katagpay sumat. Tilaang nangatiwan na kan ka, kat nginginaan dagiti arwatan na. Di alahas kan di kotse. Iti ababa asarita, baknang. Idinto tasika kat marigrikat laeng anak ko. Nakasuputan to'y order jebak ng ababae anak ko. Nangisuputak matan iti suka pangisawsawan da. Ingkayabanin ni madam, wano ipanmulaangan iti ayan ti kotsena. Wan nanang. Ay, aday tantikot siya ni madam. Ala, napanmatan. Ma'am! Kasanupay amang ngagnak ngay. Nagloko matan day siya babae. Pinanawan nanti order na. Nanang! Napanmutan siya babae. Nay, apay ngay adi na inala ti order na anak ko. Diyak amo di mo't nang ikaskaso. Imposible di nakita nga imasidag itay. Naglukon. Mangilawlaw anday jay Ala, saan na bali anak ko? Saan ang masayang dagita? Maila ko pa'y dagita. Mas daw awakan ka, honey. Apay adi nagdagnak anang pandar iti kotse itay? Jaklakat nga rod na alag yung order ko barbecue. No apay ngamin nga, jay pala tinaggatangam iti barbecue. Kat adumot dagiti malabsan ta daduma. Madlaw ngamin asana nadalos tila ako day jay. Anya? Ay, makapangpanganak pa'y mat iti barbecue. Sige, mangkita ka niti sa balay paggatangan ta. Ay, alaman laangan. Sikati makaam mo, honey. Oh, papanam, Alea, anak ko. Inakbalunan ni Josiah iti talyara pagtrab-trabawan na nanang. Sumat laan agad o tilinutom nga inapoy kan masida. Tabalunam gayam, Genobium. Uwe nanang, sorpresa akman. Jack imbagbaga ang mapanak itayan na. Kailiw ko nga minan. Medyo nabayag basitin asaan ngayong imay diti balay. Ala, aganad ka nga rod, anak ko. Kat, ijay kakadimatan ang mangal daw. Uwe nanang. Day giant tinobyok. Andan samat ka sarsarita na iti cellphone na. Di ka unay mangag. Madamdama kanton nga umawag, okay? Bye! Ay, day giant, nakita na kon. Josiah! Alaya, apay nga da ka? Kaya't ka sorpresaan, love. May liwakan ka. Di ka maure nga umay ije balay, isong ay maya. Excuse me,
Sorry, ngam saan ka masango ita? Makumi-kumak ngamin dito talyer. Ado pa iti aramidak. Agawid ka pa lang, tatalaga adi ka masango, wen? Imbalunan ka iti pangaldawam. Ibatik na Yawid mo. mo na kita. Tanalpasa ko na nangan. Sige tami, busy ka liya. Apay nga takas dyan. Excuse me? Ayan ni Josiah? Pabit lang, ma'am. Ay, bak. Aguri ka. Kasla nakit-kita kung day ta babae Diyak la malagip no sa dino ti nakakitaak. Nimot Josiah ti sapsapulan na. At saan ka pumanaw? Agtugawak iti day dya banda. Ta medyo nalingad ijay. Agpaliiwak. Sa balit agparparik na kanyak. Nasaya at tada ka nanak ko. Ne, agmay-may sakan samat. Di nakaintulod di enobium. Apay ngagsakit ka. Apay kunak. Adda ka di dakas anapasamakan ka anak ko. Adda nang bastos kan ka wanuan niya. Adan sa bali biya tinubyok na. Anya? Nakita ka mismo. Naimatangak ti kinalailo day titunggal maysa. Inanlilaw nagtinobyo. Day dya babae takin kuko ay titalyara pagtrap-trabahuan na. Anya? Ay, anak, aklunam tigasat mo. No di na kan kayat ni Josiah, aklunamon. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kuana. Saan amay may sa ti lalaki, anak ko? Panunutom laangan, asaan ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa, anak ko. Mangantanan ako, nakaluto akon. Di ka unay aglinlit, ay anak ko. Ulit, aklunam tigasat mo iti ex mo. Tawan laban mo kan kuana. Takunam abak nang dyan ang isukatan na kan ka. Malagip ko no sa dino tinakakita akiti day dya babae nanang. Kan nakita yung matan. Ha? Asino day jay aya? Diyay nag-order idi iti barbecue ngam intarayan na mati order na. Anya? Wan nanang. Kat nalabit. Kadwa na ni Josiah iti dayda ka nito. Inlimod na lakit di iti dayda babae iti may papankada kami. Anya? Ay, apag iso. Ni Alfon, di agisalsala pa iti sango ti boarding house da. Alfon! Sikamot gayam. Ano ya? Ni Josiah, ada ka di? Ay, adda dita boarding house may. Umay ka Ay, please man, kayat ko ang makasarita. Umay ka. Tao, ayabak ti gayam ka. Josiah, ada ni Aliyah iti balkaon. Anya? Anya kanot masapol na. Kaya't nakakano makasarita. Ay, ibagam tawa na. Man. Anya? Sana masapol aliklikan ni Aliyah. Nasaysayat no kasarita man na imbag, pare. Tapno sana mangnamnamakan ka. Ay, kasi mo di tao. Ibagamon ti pudno. Tapos sana na mangnamnamakan ka. Kasladyak kabaylan ti sumango ken kuana, pare. Kapo ka dita makunkonsensya ka, pare. Ha? Amok ti marikrik nam. Iso maawatan ka. Anya ingarot. Adda ditan. Natulagan ti kasaryo ka ni Claire. Iso nga ibagamon tagpaiso. Anya ti basol ko kan ka, Josiah. Ibagam. Basta lipatan tanti may papan ka data. Ibagam nga ron no niya tinagbasulak. Tapno amok tilintag ko kat maurnos matlang ti amin ka data. Ayayatan ka. Amom dayta. Di na kumamat basta panawan nakaslawan na niyaman na. Maasi ka kanyak. Basta saan ka nga ayatan, Alaya. Ayayatan ka. Di na panawan. Tumakdar ka kuma. Di kag pa rin tumangiti sangok. Agawid kan tanalpasan ti amin ka data. Saan kan nga ayatan? Dito'y restaurant ti kanayon apanganan mi idi ni Josiah.
Ay, nalami isun do'y taraon nga in-order ko. Ngam talagang awan ganas ko nga mangan. Ipa-take out ko tulangan ti in-order ko. Come on, honey. Dito iti pagtugawan ta. Okay, honey. Anyan. Dagiti man nga lilaw ti Simrak Beauty Restaurant. Di la nagsapul mo tanday ta alalaki ti sa bali a pangananda. Dito'y pay mo tinangyagan na iti day ta babae. Mapanak bit iti comfort room, honey. Okay, honey. Ay, gundawayak ti masidag ka ni Josiah. Tapi manaw ti babae. Makamunitan. Josiah, Oh, agsarita ta kuma. Alaya, di mo't nalpasta na nagsarita. Ado pa'y dagiti kayat ko nga ibagakan ka. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Ado tinas ka na pagsaritaan ta. Alaya, pangasim. Naglakati pa nang isukat mo kanya. Kalpasan na naalam ti kay kayat mo. Tinalikodan na kun. Pinangnamnaman na kitiawan. Di mo inik ka ni ti patagdag iti ado na nagkadkadwaan ta. Di pa nagtalagkan panagayat nga impahay ko kan ka. Saam kan pa itlagayam ti subad mo kadagita. Honey? Oh, apay, asino ka? Apay apagsasawam tinobyo. Siyak lang mat ti babae nga insukat ni Josiah. Ti sigod anobya na. Anya? Alaya, pumanaw kan. Pangasim. Di ka ko maagiskandalo dito'y. Asino nga minday jay? Apay akas jay ti bagbagana. Sigod ano, biyak. Ngam nabayagan na nagsina kami. Anya? Pasensya mon. Tadi na lang amin maaklon ti panangisinakan ko na. Iso akas jay. Nagpuskol mat ti panagropro pa na. Di mo lang arudan kaya? Ngam idaldal na pailaang ti baginakan ka? Uwan nga Rod, ang bayamon. Sana na dahi babae ti pagsaritan ta. Tinasaya at idarastan ti panagkasarta. Imbes nga inton umay abulan, inton umay alawas laangan. Tapno kabukbukudan kan at talaga. Ay, man tigas ta pare. Ni Madam Claire ti makamoy tigas tusan yung agkasar. Iso, naku nakanagasat ka. Tabak nang ti mga asawakan ka. Ay, sti, asawaan. Ay, again kayo ta. Kasla jackpot dyan. Ti panagsinayo akin ni Alaya. Dilig mo tilanga. Napimpintas mo't nga dayo ni Alaya. Hanggang ni Claire. Shh! Hustan. Ala, agtrabaho takit din. Sige, ipaigi jula ang dagiti napiliyo. Ta isarunok nga iluto, inton madamdama. Agawid ako nanang. Ni, nasapa pa ilang anak ko. Tulungan na ko Basta mamaya. mo na akong nga gawid. Sige na kon. Napanan. Ay naglukod. Pinanawan naklatan. Talaga sa bali ti epekto kan kuan at ipanagsinadan iti ex na. Nagbalinan ama nagpungpung to. Katawanan tiraragsakan na. Ay, baybay akman langan. Aw-awatak latan ti anak ko. Dapat tiyak ang makailiw-liwag tumatlaan. I love you, honey. I love you too, honey. Nakagragsakat. Ngamin, nalpasan ti kasarta. Uray siya. Ket sapay ko ma. Tagnanayo nun dahi tayo kinaragsakta. Claire, honey. Talaga gayam abak ng dyan na asawa ti ex mo. Anak ti may sa negosyante. Amok. Tila ang kinabak ng dayja babae ti kinayat ni Josiah nanang. Kastamot ti ibagbaga dagiti tattao, anak ko. Siyempre, ado ti kwarta na. Nagasat dayja babae ta anak ti baknang. Daksang gasat aklaan. Tamarigrigatak nanang. Ala, di ka nagliday, anak ko. Napintas ka, Aliyah. Kan uping kapay. Patyak ang makasarak kanto iti adayo, anasaysaya at ngam ti ex mo. Basta,
panawan na ko dito boarding house ta pare. Wala pare. Ay, may kawa aklakit di. Ora siya nga ron. Ang madamot kami na nasamak. Agnad kami kanikler e balay da. Ay, swerte ka talaga pare. Agbalinto na nanam ay tibiyag mo. Bugbog tong anak tibak ng tinasawam. Isumot siguro tigasat ko pare. Kanya-kanyang gasat ako nada. Ket kasanungay. Tangay madam ti awag ko di asawam. Sermet nga raw doon tiyawag ko kan ka. Ay kat si kalata pare. Honey, pikayat ko. Agsardang kan nga agtrabaho ijay talyer. Anya? Anya lang ti aramidak no jak agtrabaho hani. Agdalinagad ka dito'y balay. Ah? Uray saan ka nagtrabaho? Kabailan ka asuportanan, honey. Alia. Ne, apay dagita kawas mo anak ko. Agim impake ka. Papanam. Mapanak iti sa bala a lugar nanang. Anya. Ne, anyat ko iti sa bali a lugar anak ko. Panawan nak dito, ngagmay-maysa. Inakagtrabaho. Ne, kalaat sa dayta pangadang mo anak ko. Anya trabahom ijay. Diyak mo. Makam mo ditan. Agsapulakton iti pagtrabaho akijay. Anya, ay na anak ko, amum kad iti sasawam. Awan kan samat iti bukod mo apan unod. Saan ka apumanaw anak ko? Delikado ti pampanunutam nga aramidan. Amangan numaisagmak ka ijay anak ko. Didak pa kadanagan. Awan da ka sa mapasama kanya. O sige, mapanakon. Di ka pumanaw ko nakmat. Anya ka ka din. Ha? Okay, gagayam, danggan iti sumaruno nga upload, ti part 2, ti pakasaritaan, ana pauluan. Anya, tinagkuranga. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, ket Diyos tagngina, iti tunggal maysa.